Mentah kisnong Indonesia syuk bani kerensi. Kalau ada don mano betim si kisnong kisah ban panjro. Te mentah ada don baya kong brio lani dom brio itut. Ni bensi ni haban ya timsi ndrei ban timsi umlong nomor bahasa pan. Takadau mentah ni hable no dagawi ke idea formula. Te nampen EP ke example ada pikwa ban kerensi nai pisingo pajba kerensi marway bar song khop makane gerkom nampen EP example kapok plastik mo hey misong no tu ka tin ba pikiran example mde bang kerensi te ada nang tah ngilak ban kerdok no te anda kepor ba village sang sa ne setai klau setap hilak ban lau no atau plastik pat sa pelaj no atau plastik pelaj bej hey lami lot no tu sau ba hilak keren hilak ban le apa geduli apa ki kodrek nane ki jaka balong ban khang haki chiu tang ba ki chiu pat te amlong ban telup nomar ya le se le plate imei ken het imei te la kelan artat boleh jibon